Okay, díomh cairde agus fáilte isteach chuig an ceacht don lá seo nniu, so tá muidir tuairt faoin ceacht atá le déanamh goibh idir 10 agus leithnig tríide ar an géisin, mar sin tá muidir fecant ar an tríú láéig de mí bealtainna. So tá gacrad le amach mar scanná ná dénig í dámar tá measúnú leúnach le déanamh goibh ar an ine, sa bicínte gur legáil an siúisteach ar an ine sin. So don céidín tá muidir tosú le léomh tuiscint. Mar sin be an leabhar ag tastal uibh ar leithna 122. So tá an bhur Microsoft an sin le cúpla ceist, agus tá cóptas alta hain dó a trí is a cethir nar mar be muid ag brise an léamh tuiscin seo a gá le agus i denmh an céad chuid eile amórach. So be muid ag fecant ar hain dó trí is cethir inniu. So tá na ceistna an sin ar an bhur Microsoft agus tá sin le líne roimh maidin déardín agus sin an ceathrú lá déag de mí bealtainna. So le sin ráit is féidir fecant ar na ceistena ónas bhfuil is a gcuin caras a bhfuil an cóheic seo ag teacht. So sa písa seo cá ó sin an ceann mí ceart sin an ceann ón leisce níla méid achosú an fí sin, so seo an ceann don tríú láéig. Yeah. Gan na freigraí. So cad a lig de hisismóirí Marco dó a dhéanamh faoihearra. So faoihearra tá cad a get rud éigen na dhéana agus céir é sin. Sin alta hain. Cad a bhí beartathe ag Marco a dhéana ag na hamanna seo a lenas. So den sé cur sios faoin maidin atá planálta aige. So caithfidh tú lista a thuirt dom faoin na rudí atá arsúlaige ag na amananta sin. So tá 2 pointe ar fáilne sin, so 2 pointe an ceann. In dhé sin den alta dó, lu 2 sonra faoin aimseo an lá sin, so chun tá aimseo an lá sin. An sin dífrig cairde Marco dó an raibh 2 rud tuga aige. So chun siad ceist ar an bhfuil A agus B agat. Cad a bhí iontu, so céirdíad na rudí sin. Sin alta dó. No, sin alta trí, me leisce an sin. Cad a dhéanaan na buaclaí nuair a hagan an tréin. So sin alta cethair. So tá me gurí mion sonraí faoin na rudí a déana siad. Agus an sin, cé atá ina cheasamh ar an ord an trénach cad atá siad ag déanamh. So rís tá me gurí mion sonraí an sin. Agus sin ó alta cethair freisin. So tá na troirc an sin, tá na ceisna an sin, agus tá cóp an sin, ach tá mis chun dolisteach go dtí an e-reader chun an céad písa. So it's Marco fiat ans mir. Téann Marco chuig an airige. So endlich ist es so weit. So faoihearra tá sin seo. Der Tag, auf den Marco sich so gefreut hat. So sin an Phrase, ich freue mich, tá mig súle. So sin snaim se catcha. An lá a bhí Marco ag súl go mór leis. Endlich haben seine Eltern ihm erlaubt, mit seinen Freunden zelten zu gehen. Faoihearra, an aríis an aimse catcha, haben erlaubt, thug siad cead dó, so cé a thug a tismóirí, cead dó sin an im, mit seinen Freunden zelten gehen. So zelten sin campáil, tagann sé as an animal zelt sin an pobl. So an sin thug si cead dó dul ag campáil. Hat alles bis ins letzte Detail geplant. So rinne sé planal na mion sonraí Derry. Nu chuig na mion sonraí Derry. 17 Uhr aufstehen. Eirig. 37 Uhr frühstücken und seine Brotzeit in seinen Rucksack packen. So an sin lenig tríise seacht, breakfast agus a Brotzeit am, in fact, Brotzeit am Iran. In áiríar sin just an loan. In seinen Rucksack packen. A churisteach nu a facáilisteach in áhála. 7:45 Uhr. Sein Fahrrad aus der Garage holen. So holen sin ballig. So balu a Fahrrad a ruther as an Garage. 57 Uhr sich mit seinen 2 Kumpels Martin und Thomas am Bahnhof treffen.
So de chun hocht. Now, kumpels sin an slang carja a cólachí ha cócarja. So, tí nó fumsis búla leis a carja Martin Thomas ag an stáisiún trénach. Tí nó fumsis ó Fahrschein kaufen. So ein Fahrschein sin Ticket a cheannach und 8:05 mit dem Zug an die Ostsee fahren. Kuigtreische hocht mit dem Zug leis an train, cos not damit tastelien to mit Chorsumper, mit dem Auto, mit dem Bus, mit dem Zug in die Ostsee fahren. So an Ostsee sin an Wald, sin an Baltic Sea an Wald. So ní an farige Oher nu einrod is an Wald sin an Gaeilge BHAILT an Wald. An sin guckt aus dem Fenster freut sich. So gucken sin fech. So deag sé mach nu fecken sé mach an funjog agus bín sé sú leis. Die Sonne scheint und der Himmel ist wolkenlos. Okay, so die Sonne scheint éasca tá an Greenig Tatnef. Now, einrod le los sin gan. So ich bin arbeitslos, tam gan arigat. Ich bin I don't know, freundlos, tam gan carja. An orseo tá sé fulkenlos, tá sé gan skammel. So tá an spare gan skammel. Laut dem Wetterbericht für heute soll es über 30 Grad werden. So laut chacan se sin na scrúdithe anna vinnic. So sin de réir. De réir an wetterbericht, so sin an réhváisnéis na heimsre, wetterbericht, réhváisnéise na heimsre. Soll es über 30 Grad werden, bei sé haar trucke came in you. Super, sagte sich und geht's ins Badezimmer. Ítach dúirt sé leis féin agus thuí sé isteach sa Badezimmer, Shomra, Volke. Sin alta trí. Eine Dreiviertelstunde später. No, Dreiviertel. Es ist Viertel nach, not dermot an clog. Es ist Viertel nach und es ist Viertel vor, sin Cathrú. So Dreiviertel sin 3 Cathrú Stunde später. Or níos dení. Kommt am Bahnhof an. Ankommen sin schrick. So schrick sé an Station. Morgen Martin, morgen Thomas. Majimat Martin, Majimat Thomas. Morgen Marco, hast du alles? Am gach rud agat. Dein Zelt, dein Schlafsack. So, du agus rís náidir dermot hí selten a gin Susan seo, selten zu gehen. So, du phobal, du wála. Cuddalta, Schlafsack. An Sack a cudlíonn tú aunde, Schlafsack. Wála cuddalta. Na klar. So na klar, Kienche, or, you know, of course, you know, Kienche tá sé. Kommt, lasst uns die Fahrkarten kaufen. Taran seo, Jomuid na ticket, well, Canomuid. In our lig doen na ticket a Canach. Da draußen ist der Fahrkartenautomat. An sin lasmwe tá an machine ticket. An machine ticket an sin an Fahrkartenautomat. So, 3-mal zum Timmendorfer Strand hin und zurück. Okay, so 3 Uhr, 3-mal zum Timmendorfer an Schradbalje Timmen Strand sin Trad und Schradbalje Timmen. So Timmendorfer sin just Animan Schradbalje. Hin und zurück an sin ist a rasch. Das macht 15,60 €. Das heißt 5,20 € pro Person. Agus an Piece der nach den New. Die Jungs kaufen ihre Fahrscheine und 3 Minuten später kommt der Zug rechtzeitig an. So, die Jungs kaufen Canien na Buchli ihre Fahrscheine a Karti, agus 3 Nomad später nächste nie. Na, riech ankommen. Riech Dürmer schrick nu tagen. So, hagen nu schricken an train. Rechtzeitig in Elm. Maar tá siad sa Garman, so tagen sé in Elm. Sie steigen mit ihren Fahrrädern ein
So einsteigen sin dul chorus umper. So tain siad an train leis na rocher und finden 3 Sitzplätze nebeneinander im Wagen. Agus aimsíonn siad 3 Sitzplätze áit siachan, nu áit le si, nebeneinander lena chéile im Wagen sa Karte. Es ist Samstag und der Bahnhof ist ziemlich ruhig. Das ist sagen, agus tá an Station Sock, ziemlich, Sock, Kuhn. Nur ein paar Leute stehen immer noch. Níl a cúpla duine. Ein paar Leute, cúpla duine stehen excessive Timpel immer noch auf dem Bahnsteig, an Tordan und rauchen eine Zigarette agus kachen siad Tabak, nu kann sie tutin, oder winken ihren Bekannten. Now winken, sin an brithir Germanische lámh a chrucha. So cruchan siad lámh daoine atá aithne acu orthu, Bekannten, people known to them, daoine atá aithne orthu, die schon eingestiegen sind, atá hana féin imithe an train. So siad na daoine tá siad ag seas fan sin ag crucha timpeall, ag cathamh tabak, nó ag crucha lámh I dro na daoine atá na train hana féin. Der Zug fährt ab. Téann an train ará. Ab fearan sin fog ó thaobh chorus umpirte. So is féidir le dul isteach chuig an iarm ceart agus an sin líana isteach é breúir submit agus